ya pa odwe ho ya na ya pa because so much juma no na edin na sa take time more e be jo time more kwala wa mo a wo kire na de na you lesson not cry say prepare dey say dey easy and I say o ma jeja dey aba say somebody laptop buy no na so mo yours o ya say bia wa send ko wa send ntina no ya dey a me hu ne say nka fine be ho hia dey but nurses for no so ye no so almost no ye lesson no so but mo no so no one say wo hand over say nipa bia say we interface no mke say o be enter ni na computer so be enter bibia say na be ya doctor bia no be bia be hu say na ye dey eye nipa no e go fi abane hwe no solve mo issue no midwife for credit to don't help me pa o say azuka beba sa sisu nyina ba zuka tikaka kai ah e be gina wo nya sam keto tipa easy midwife for neighbor oh mo nurses neighbor pa ti to Diana mko bia patients bi bana to Diana bia kasa service bi kasa bro so Diana to Diana nyomo we are out of frustrations wa pre bi kura bi o won tom ne said what dear me until so yare ba na so want to da no comfort on kakra nurses for mu na nya o mo to da obi wo de be yi pa na ye no but bi mo so a no de ha ni pa dom ho de bi wo ha sa na nsumat bi ye be yi ya bi wo ha mu ni pa sa bi wo naturally mu ade sa na ya wo nya profession na ma mu ade ni wi ase o ba on fa pani nya enya fa akola nya hwi to ba o be keka na adwen a chilo yeah nyomo nyina bi ye adwuma bi su di agolo no dey so we dey obeko ne bi fe TikTok phone so ready ya na yo munde ya na yo munde pa so jabende ibo baby ko on we na TV suni ho e bi mo o dey facilities no baby o bi se no sa bu wa this dey abobo ya na cross so ko ne chip compound baby o wa o ye chale ni